Sasa likizo imeisha na tunataka kila mtu ajikaze, hakikisha ya kwamba watoto wetu wamerudi shule. Hawa ndio tunataka wasome, ili kwa siku za usoni hawa ndio watakuja kutusaidia. Najua tumechelewa na basari ya county government. Kama vile mmesikia, kuna mtu ameenda kotini akatufungia pesa ya basari kwa Kenya mzima, sio county yangu tu. Lakini tunatafuta njia nao wa MCS kuunda sheria ili tuweze kupata hiyo basari. So wao angalifu pia na wajiepushe na watu ambao wanashawishi au kufanya mambo ya kutotii sheria, na wafanye kama ni mambo ya kufanya campaign, lazima wafanye kulingana na sheria. Alafu pia waepushe na watu ambao wanatumia vibaya kulete mambo ya ukorofi, alafu mambo ya kulete mambo ya fujo. Tunaambia hawa, tunakumbusha na kujulisha hawa tena kwamba wale watumishi wa serikali ambao wanahusika na mambo ya ulinzi wa usalama wako chonjo kukabiliana na mtu yote ambaye atafunja mambo ya kufunja sheria, na situmie kisingisio mambo ya kusema wanafanya kampeni na wanafunja sheria. Hiyo haitakubalika na haitawezekana. Kwa hivyo tunatayarisha vijana kwamba wawe waangalifu, wasikubali watumie vibaya.